Hiji ni Weru TV. Kiadhisha yako na ngushokire nkatho cia mwanya muno ikwithirwo kiona kanya kwatana about Nteto cia Weru Thaa mwanja tie tariki 22 mweri wa Tandatu mwaka wa 2022 mbeta WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria Nteto ira ciombo tukinyilania ate skuru ya kumama ya mara aine yetu tuko abwa ukirerware na kuthira kaumbo kamonkio mwankanende gatamenyekana no ende kurerekana gutirari na stimo tuko monkio yo kiumiro chonko ni bweregere kwetha bukibwetha kwa nebo kienda kwethira tukimenya kaumo kamonkio. We rushed here and we found one dormitory had been burnt down. Most of the properties for girls damaged. Their boxes, their beddings, mattresses burnt, and fortunately it was for one dorm. And what I could say is that it's only one dorm that was down, and all girls are safe. They are accounted for. We have held an emergency meeting with the school board of management, the chairman and the head teacher, principal. We have taken a roll call of the students and they are all safe. We have so far not ascertained the cause of the fire, whether it was an electric fault or another assault, but that we leave it with the security agencies to go around and know what happened to what was the cause of the fire. What I could say, I want to thank the community for responding in quick time and putting out the fire. Actually, had it not been for the members of the community and the school workers and the non-teaching staff and the teachers, it would have been difficult putting out the fire. The fire brigade was here in very good time. They got a phone call, they came here, and actually they assisted in putting out the fire. So we have planned for an emergency meeting for Board of Management on Saturday, so that we know the plight of the girls, how they'll be accommodated, and those who have lost their personal items. We'll talk to the parents and the school management and then well-wisher, so that we have a way that they can have their items, the items that they lost, and the boxes and everything, so that they continue with the normal school life. Kongina kuni ati waziri wa urimi ya nthiguruni ya Kenya niwe Peter Gatiro munya na ithukirete ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murongi ni kira munya kuwa Kiraitu tebia bwetherete ya Meru iwokake akwithira ki kadhaa na kiwa bura itherete arigete siasa ene kwa kaita karaya. Mimi nilikuwa mwanasiasa kule Meru. Na kila wakati mimi nilikuwa naambia wa Meru, ile muhimu sana si mazungumzo, si ile speech tunaweka kwa mikutano. Ni muhimu hata hiyo watu wanafurahi wakisikia. Lakini ile muhimu ni wakati umechaguliwa, mabadiliko ile utaleta kwa maisha ya nani? Ya wananchi. Sio vile wewe uko mrefu kama Mpuru wa Buri, ama mfupi kama chairman wenu. Hiyo sio muhimu. Ile muhimu ni hatua ile utapiga kusaidia watu kutoka pale walikuwa kupambana na changamoto za maisha wawe better than they were wakati uliingia kwa ofisi. Tunaelewana? Na hiyo ndio tesi mtatumia hata kwa hawa MCAs, hata kwangu.
Kama mimi nitaenda kutafuta kura na wale wengine wote wametafuta nini? Kura. Na watu wasiwaambie vile wamekuwa kwa siasa miaka mingi ndio kwa kuwa nini? Kuna msee mwingine huko Meru anazunguka akisema vile amekuwa miaka mingi. So what? So what? Ama namna gani? It's not about the length of time you have spent in the office. It is about the transformation and change you have brought in the lives of the people. Sasa ukiwa kama wewe ni mkora, uliiba kura ukakaa na mkaiba tena, pengine sijui, sijasema kuna mtu aliiba. Sijasema, lakini nasema it's not about the length. It is about the leadership you have provided to change the lives of the people. Na mimi naona President Uhuru Kenyatta ameendelea kufanya hivyo. Na ndio mimi namuona kila wakati ana focus kwa hiyo. Hata akitukanwa. Naona ma Chief Justice wale walistaafu wametafuta karia, sasa karia mpya yao ni kutusi president. Tibarua ndefu, ile mwingine anafuatia kesho. They are looking for a new way of living. Tafuta matusi. Ati president yana nguvu yoyote, kazi yake akipatiwa list ni kungaseti. Hiyo ni katiba ya wapi? Ni katiba ya aina gani hiyo? Kama imeandikwa hivyo tulifanya makosa. Ati yule amechaguliwa yeye hana nguvu. Kateo sikienda sizikane mahali sikuwe na njama. Simulete list kazi ya Togeta na mbere ni ati kuroibore to bakaringira kura tongere baraba bakasi na mbeche kaninto bingi mishamanione kenda babaringira kura bariowa kana bariowa kethirikari ya William Ruto kuroba kaithira bae na twanya to tongere na twanyene twangwe kenda batatilwe na nyuma bobo are to kaita kiomano kyangwatani wa Kenya Kwanza kirabareta women chapter antere chembu ya brato tariro mwandiki wetu wa Nteto kuma county emboreta mwaniki wa Mushiri. Atumia akuma miena ngurani ya kaunti ya Embu ni masemanitie thiini wa kaunti no na atongoria akuma muungano wa Kenya Kwanza niguo kwerithwa ni ndwi magakorwo magigunika nakio kuma kuri thirikari ya muungano uyu iria itongoretwe ni Ndagitari William Ruto angithurwa ariwe muthamaki wa bururi uria urenda giti kia gavana wa kaunti ya Embu na kiama kia UDA niwe Cecily Mbarire akiuga ati thirikari yake igwatanirite ya William Ruto igakorwa igikirira makiria ugima wa mwiri uria ugondererete muno thiini wa kaunti ya Embu. Wa uguo ni urauga ati mirandi ngurani ya uthii wa nambere na makiria iria irongerera utonga wa kaunti ya Embu na ekari ayo ni gukorwa igikirirwa makiria. Kwa hii serikali ndio tuhakikishe dawa zimefika kwa mahospitali. Sisi huku hospitali zimefungwa. Hakuna dawa. Mrona atakuanga amevota kuhakikisha hospitali zetu ni ciabua, kuhakikisha mimera yetu ni athonde kwa wega na ni twagia mbei mbega, kuhakikisha atumia ni makinyerwa ni maroni mabote kwirugamirira na varia atumia marakorwo makirirwa mieke ya mawira vamwe na biashara kwagira makiria niguo gukiriria atumia aria kengi makoragwa matigitwe na vuva. Tuko nayo, watoto wetu wako nayo. Tunataka hiyo serikali ikiandikana ile Public Service Commission ichukulie wakina mama kwa ile kiwango ya katiba ambaye minimum threshold ni 1/3. Ndio imepaki kwenyu. Kasi yetu saa hii tunaangalia kama huyu atakuwa gavana wetu na ni mama, ujue kuna wamama kadhaa wataingia kwa hiyo ofisi. Mwenari wingi atumia aya ni marakorwa magitaro gukorwa makithura atongoria aria mari na kioneki gia kumatethia gwiyukiriria no atete aria maramavambia vamwe na ciiraniro itangikinyanira. Musije mukadanganywa na wenye wanakuja na pesa. Juzi mulisikia kule Kenoru Stadium Azimio ilikuwa huko, si mulisikia? Na watu wetu wakajaa kwa stadium
Na baadaye nilipoulizia vile kulienda, wamama walikuwa wanazunguka kwa stadium wanasema hapa ni kukula, pesa ni yetu. Mumesikia? Kwa hivyo hata wakikuja Embu muende na mukule, na hiyo ndio pesa imefanya chumvi ipande. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwarita Mwaniki wa Musiri. Mubiashara wa miraa Jacob Mwantelea akiaria na njira ya mwanya na Weru TV na likitheti na kuwa mawatho ya miraa ya kuendekethwo ni ministry ya urimi kuma thirikari nene ya Thaa. Kulingana na Mwantelea ari wa mawatho ya kurigiria mubiashara wa miraa kumane na kwithira kinyamara kwa kiwitogoti ongari kamata miraa kinyarira miretu magarukite nthiguruni cia ome ya Kenya norietie siasa kureka hukumu mawathoni ya akiuga rini thwani rire ya mwandiki wetu Nteto Nicholas Chabari gatumenyithio na njira nkinyaniru. Kulingana na manturia kireitwa kwenda wikira ikuonania ate kwenda mkataba jojo antariki 5 jwekirwa saini antobeto banyambene na antomiru batetheka na miraa arienda irega guchainwa nikendonania munyoto ngugeitire ne meario egweto embaru kinya ni James Mutia ora director kiri ministry ya manto omegie urimi manto ni imegie miraa na kinya perethramu na irio obingi ebia biashara ndeibwa ngabana Omeru akiwa sheria ayata kuipinga bunge ontu itibu ayata kuiachika koti ontu itesa sawa na nako na kwinyile mwananchi uni anko ndo mwira otieke milaki thake tena bilabi atukuthabikire yawa na kimneke miraa batwe bitu kuwira na ero nanje kwa fanara igitwa transport license mbere ngare mbere kinya na yikite miraa transit anto baba kama tamira vale angri 20 ngri 30 ngri 40 tata tabeta na bla ita wikua baginya na mbondene beta kwa muntu ayo ngri Mugwanja na ngri 10 kana ngri 15 kulingana ngare we nayo ewe ntuku himwe bodro wake afa na ke sheria era katogwa ntonga ito kure achua ya change na chikite mna na ibatu wikua ekara license ya mwaka kithi Brombox ekara license ya ngiri 5 aki ndene mwaka kereta tore chumbura babare na yikite miraa nara kinya Jacob Mwantelea urano imo biashara wa miraa baugite ate kiraito umurongi gakorwa ana amitaratara eno irekite na kurutwa ni ministry ya manto omegie urimi irekwonekana igatethia anto oba amira akiuga na kuthina mbe na kubatethia no indi gwegwengwa na kubaroromeria munyakiri tangu erereke manto ya sheria yi iyo yotetheria muno thoko ambira anto beto anto bara basomali nyabora iba kwenda ngwe kurito na mpangilio na iba kwenda ngwe kurito na sheria na miraa na quality na miraa ina omba kuri ni atetu ina ni atere yawa ukonwa kwina thoko yonto e Kongo ni kwenda miraa na kwina sheria ibo twetere Kongo twerwa na ugeta Tanzania inyaboke akuthwa miraa obwe na structure mbeya kinya Tanzania twendia miraa iro tuminya kwithwa obwe tukui cash crop no tona twekara tukiara area international market ya mantu ya miraa twari international market ri watuka gintu kigitina regulations iria muntu buraba kwenda ria tugupush thirikari na rengi kenda yomba kwariria bona ikemera gutambika ndene nthiguru na ikemera kina sheria bukengeji na timu iri ngi na njira iriko sheria hii chaini iji ikorokete ni changiete muno kwenda kuonia kemera ki uragi kiarari ko kwenda kuwa wite kotini ankwenda kwira antu ba asoro tero nyambene mbera atiri gavana kwithwa akiugete kotini ankwenda kuwa tu mutongeria tionjera abati gwita na abati ochwanjira inge cia kwaria ketha kigintu gitio gitike arari akawa gitike arari indi tukuwageta kotini tweterete guchaina mantia thoko ya miraa tariki 5 kulingana na batatu baba baliuga ibwego kaya kwithirwa gavana kiraito umurongi na kuona ati imitaratara eno itikutethia anto oba miraa wewe ngwa kaebumeria na kunenganira moni imake mantoni imegie mara kuona imabatiri kwithirwa maichenchua nontu baliuga igitaria magotho mathondekagwa na moni majochagwa kinya mabitha abake bathirikari ibethagirwa be michemanio nieno tuka na eto akatasiko obichini gavana na atonengera usoke ura wa CC manda mukaro kedele mechamanio netu rea manda mukaro ate mechamanio ne atoma director kana atoma an officer kidende administrator kedele mechamanio ne
sheria ye kuthithwa eriwa batwe wa ita license Meru County nonto ino mira yumete aki ira tukawatania na county ya Meru uti ange obweri kureshwa so besha ira to save ni mbinge muno kusino kuba mwaka yuma lori ya milioni 9 anto baba hapa kanda electorate ya mira eriwa tu besha ira mtu akari agenda otitwa license kukuonde ni between ngiri 10 na ngiri 20 mwaka iberi otwira ni aiko na aiko kwena thina batwira ake kwena thina nonde bakwenda kushumbura waziri ale moto litrangwe kenda ba support na bubu tebwa no tio national government kan ministry of agriculture ikaira mbeche iria mtu abati kuria cha license kethira ni eu yakumithia mira ka kethira transport ugo kwa registered but mantu jonde ye yage finance bill ya county government kuwe yage finance bill ya county government ngavana no gyatire nya registration yutu kuga ye mturo kwenda kumithia mira kana transport mira na ari ya chiringi 50 mwaka jumwe kana na ari ya chiringi kana mwaka jumwe kana ena power ya we exempt ya mtu kana kubaira for the next miaka 5 license yutu tukatwa twiriagia lakini tukabweja baruga ya kuonania babwe bwena mandate yu Kumegebe North Betan Class Chabari Iboya Nicholas Chabari no tobori boti watonekanya kunogo kanini ndu itoshokirete na Nteto nkulokio kadhiora mitambo. On beta wanjoeri kiremburugo ion koromba kura chiankwena ward kiamene kia Jubilee kiri manifesto yakwa tugaitanira ngugi na thirikari ya county ira tugatarirwa ngavana matune ya health dawa ikaitharire sibitari yetu chekungana arimi betu bonthe man imbije thina ya twitha twina chona undi umwe murimi nyethende turande mwarimu imbije thina iria arimi betu betha bena chio matune ya babara nka make sure babara chetu chionde ikuthithwa nikenda into byetu byoremi byomba kumaira na mpwe na tumba gukagito betu thokone bwega ukiria antu betu bara ba na mawathe kageria mpombo ba kubempower bekirinya na nyabongo bagyo bari nenya economically twina ana betu babe bari talented ndio mwo ndo twira agwatete sports in secondary schools ndenda tuthithe running course ira tukeda twina antu betu na tukiria bienu byetu byonthe na to form teams kithomo gitu kiana betu nabo undi mwarimu imbije thina ciana betu tukaya na ambassador kenda tumba kumenyera ana babo ndi bakundisamba chira community yankwene yukirite no tuba kithomo ankwenda bwira kiri ballot paper undi namba Mugwanja jweri kiremburugo ukamwithira arara na simbo yao ni ile ya Jubilee watara ukethera mwarimu wao muringire kura na ingwetikia tugakuruka na tuitangwe bwega. Anto beto bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro mukoro mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingere kureku tukuria akira ngondu turi amwe raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntomeri ya kuta eje ringa thimo namba 0705 247786. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani nyambie ni gani Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori
ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto Nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe gavana uria ukurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado ata seroli lava nantiri na ata nantiri okaramba nantiri wakundwa kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikure kuona roi nikure makala ikonye subuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Kambuni ya area ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day ere kethro ere kiani negia showground ni njuma ya tariki 24 mweri jojo kwambire thainya cia rukiri. Na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene muno tariki 24 mweri wa 3. This time kwenda arimi baumira baingi nikenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi muto tuketha twina ng'ombe nkurukia 50 cia arimi bara bathiurukite nikenda arimi bangi bona na beta kurithia u niko utobwarika bwinde mono ke kurobo gatigwe ninja mare ni bwinde boya bokongwera ntuko je yeto ntuko ya arimi no kagita murimi otigwanja je ni na wingi itubweterete itububanganiretie mantu ja mathongi twena ng'ombe mwe ukamorita 60 na ndenda arimi beja bona ure murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cio injeru bya kurebya ng'ombe na chumbe kenda muntu onde omba kuimprove farm wewe buni sana. Ntuko yetu ya field day tariki 24 Jumaa yejete ikethe na ara gito showground kwambiria thainya cia rukiri. Eja umenye mantu mwanya ja urimi na urithi bwa ng'ombe wongere karia gwakunja murimi ugakurukiro imwago jojo. Gakwa togeni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witete na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirani ati maskuru tharakanithi nende agetikiria na baeteke bandini ya mukurino koga kiremba skurune bone nyuma ya ntumiri ya Rais Uhuru Kenyatta nyuma ya utrimana na atongira bandini ya Jumapili ndiro akiaria ora imokaririete wa kurino county ya tharakanithi Moses Barine awete kwa kaita na bandini ibethirete bageta skuru no ntuba kuthekelo ni alimo na kinyari to bangi ndiri bao gakireba skuru mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima ena cio kumaterio. Akurino kaunti ya Tharakanithi bonanitie gukenera mĩario ya mũtongoria wa Mugongo Uhuru Kenyatta ya kunyeria aritũ akurino kabetigagirwe kuogaga iremba macukuru. Muthamaki araugire jiana ile cie thĩinĩ wa all secondary schools, all colleges, all primary schools and nursery schools jiana jietu jietho ikithomaga ikari bora bethe bakari na bagina nontu bwa kurungamia wĩtĩkio wao thĩinĩ wa kanitha ĩno. Moses Barine ora no mukaririgite wa Korino ndeni ya kaunti ya Tharakanithi ariuga na ba Korino baingi batejaga cukuru nontu bwa iremba bibi. Ana betu bakithinaguo ni and teachers
and mostly teachers and also teaching staff igoro ria kwithirwo bena kiremba thiini wa skuru ana betu ni bethiritwo bakiremagirirwo ni kithomo nontu mbere no mwanka mwana ethirwe akirumagirira makinya ma mujiari aithwe mwana we ena uonokio wayo wengwa na nitwithiritwe twina thiini no since the independent it has never been improved. Akiongera ugite ibwega bambiritie gwitigiria kurino bari na iremba macukuru nontu baingi bao bethagirwa beba ugia mona gutwika ibarachimithagwo kogora iremba kenda bona wira. My headmasters ni matake that point of the president kenda jiana jiato kurai kuthi within those counties itikethwo ikithinikaga nontu gatugucokia kithomo gitu na nyuma. We have bright children bara bethere twenda KINGERU be university bamwe barikitie university and most of them they are enforced ne barasmishito no mwanka barute iremba ni kenda bona wira barasmishito no mwanka betho batina iremba kanda bathoma na this program it has been going on and conducted by the principals of the school. Kirikiria ugite gukaya gutwika tongoria ba macukuru batietegeria kurino kana ritwa ba kurino barabakethirwa bare na iremba cukuru bakethirwa bakithimugaro na miario ya mutongoru wa mugongo ketho tukenderea kwetho tukitikaga that caution of being chased in every way. I think principals bukatho bukiginoaga sauti ya president and even the incoming president will come. Mostly bomenyere mostly ta Mbogori. This is Makori Secondary School. It has been doing that. Chogoria High School. It has been doing that. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Wandi ya kithini raye arenere atigania ni mwe ya wandi racionanitio shindani bone ni atongiria bao kabere bagisho kumia yogone omwe akiendo chuna oke David Kaethia urani MC wa Kaitaka na ochuo kariete kiawe na tigete ya kiama kia UDA mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imwana na liunganite na wadi achionko na thina chiakari athikiro gambi bwaro ire baeteke na athonja miradi ya wete na mbere rungu rwa MC wa Kaitaka kine gechunje kia mbere kia riboti ya mwanya ntangurutanisha wadi arakiume kieto kumurika wadi ya kithi. Wandi ya kithi ene wandi moya ithano irachiendene gisio bunge kiatiania West aranio ya ithatu kiri unene nyuma ya Kinjai na bwana ende kithi kethire kinena ira wandi ambeu na yankomo Waronkanga lembine mandi karie mwili kaleate nteba kiveo muchone na twale nicho location na sublocation iranendi chidera chiendene awandi ya Waronkanga ikirigeria ntere chiaiti amwene wetareayo akibine ndi etinto bibingi bya kwikumiria tibala urimi bomakandamia na njireruru na kinyairo birabitethera bingi na kinyabiere mawa ntere charuru bonge nanga urimi bointo mwanya ya mingau na mpempe iraithere kirima waka itene kamburaki amwe nabo akibiri gintu ge kadage gwikumiria na ene nene thoko ya ngondone arakwithera kwenda kinya thoko ya ndethia onto bravo kucha iria biashara bakuma Meru na kinyome ya Meru yamwe ya mathina ararumirete akaribanteri nimpara kumania na kiara mokira kia ya nini kioneka kuringithia bokatha akariba mpanga ya thina ya kithomo ningirero mairakari nontu ninde bakigena kia basari aramu na bokwenda kithomo beche chedukuru chedere ikaya mpanga kirarito baingi bakithina na ninyeza twini charo na barabara na mambo yange nontu kithomo iko musingi go ulimwangu utere nero tezura mbasari bakithina nane
ki manthia ithomo biongo timba sares chongwa MCA ethere mama buru ndene wandio akari nendi bethirite kinya bakiona na kia kwinyeleka bo kadhaa kumania na mathina ya barabara na Kingerui ya ki barabara chingwa chengerwa cha utheri Nteto utenya Muramu utembi kanambi gite KMCA wandi nene ndikionekete gucheria siasa kathumba ni amwena wanende Devin Kaedia waombere ntoribieterekia mwenda ithile wa kiama kia bas na Kelvin Manyuki baile baba kioneka yabo bana Keburu rakombe to mwenda ithile candidate wa MCA kite ward na ticket ya kiama kia bas olimbeta wa Kelvin Manyuki Makithewand ndirombetikia MCA kana kura cha MCA Akithewand marito ya kompeta wanto ribietrikia the former MCA wa Akithi indambire kwa Akithi kuma mwaka wa 2007 nkindano na siasa chochokanire migambo nichonekete nende kiambiriria kuthondia ndene ya wandiu ni bagamba kana badomba chia ibini yindene ya Akithi otecha abiri Akithi ona fulani light cha mutunga nara akathongoza wita kuringwa picha Akithi kuringira kura no to bakuringwa picha na project chanto ni bagamba kana badomba turete kinya Ntate roe ena thinepe da yende magetie kona roe atori bature onde bakona roe ni bagamba kana badomba wina noito Akithi chia ibia niyerekwo otona ntuboka elia kaboretera ata kolokia munjandala kinyayo mwe no ntubola buja kwa ndenda itare kaboretera bokola daitare ikethima daitare chibitare daitare barabara daitare ngwebo andiki county daitare atetia toe mwera na PhD chawe pio box mao the IMCA wa Akithewand buwe ote 20 million IMCA bane kairwa tuko yaru tukethera nende tukithikaira ugambi bwatungeria ba tuikagwa kithera ni maba ina kira kikwendeka utungeria kariba miru kana no kempe kikwithira kikiringa wa Phineas Imana ntangurutano chawad Atukire gatanto Nteto chietu chia Weru Thaa mwanjanga kwendera kaita kena ntuku enja yori thari mwebia murungu mweninya tushemane royero kierere akwariete Winnie wa KINGERU.